TTADC hapang khamani yagulo ketal CEM ketal EM tei ketal MDC rungno tui ADC amchayo bahai ke hamkrai khlaiman o bahai nangkung mani kok lamno tui kok sablung asuk laikha o kok sablai mani yagulo tamro kok sabjakha kisa sawi khnarkha ketal CEM boshaka ADC amchayo tui ni belene jingjal o jinjalona bahai ke sukrungman abahar kok sabjakha kok sabni mungo tei TTADC hapang paithani police force songnani bo kok sabkha abono kari TTADC amchayo jot Bengali medium school longno English medium khani bagi kok sabla kya hanai shaka ini first isi meeting ni kok salai mani kok betang te go salai na mani betang rongno isi sa highlight khayo ni musugo sini saita sumayo press meet khainai sini spokesperson tongo sini AM borong ganang Onimes de Burma bo thungno briefing khainai hapana isi sa koyekta agenda ang sasiwana tini जों बुवाग्रानि वानसमो जोंनि त्रिपुरासानि थिना होननाय जों जङैनो माने ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अमो फर्मेशन खायनायनि बागै जों कायसा कमिटि खानाय होननाय दिनैनि जोंनि इसि मिटिङावनो जों डिसिसन नाखा दैबो जोंनि गोबांमा त्रिपुरासा आमसायो दै नंजानाय माथुयां तमानो बाहायखे दायति जों temporary phang permanent phang solution khaima bonambo जों tini discussion khailaika tei resolution na laika tei bu tongo tini TTADC Police Act kedengma bosorongoi prai 24 bosorongoi kesai tongmani act ungjak police bahini sanamnai hnoi ADC hafang hoite Raja Sarkar te Governor Nethani rohojak kintu tabo implement ungyakho obono daiti implement khainani bagoi जों tini decision nakha Governor Nethani Raja Sarkar Nethani जों hai roholai phinai rohonai amo kaisa decision najakha implement khainani bagoi teibo tongo town committee chini athrota ADC amchaini jaga no जों location mark khainai tabo decision yakho abo जों टाउन कमिटि सनामनाय होनै डिसिसन नाखा तै बाद बाकी जे साजानाय दंमानि गोबांमानो जों तनि जाद्रे कोर्ट बिषय रनो तैयै सालायखा अमा मेन एजेंडा दंमानि आरो नि बिसिङो मेन एजेंडा व तनि जत बेंगली मीडियम स्कूल दंमानि न जों इंग्लिश मीडियम के कन्वर्ट खायनाय अमा कायसे चनि मलाय नांमानि तानि हिगे चनि त्रिपुरासारो इंग्लिश मीडियम पररनि बागै rang kabangma cross khainani nangu tini bangla medium ke upariya sini Tripura rok jotonu bini kok bai mani ma paribu hingke english paribu hai bengali paribu hai hindi paribu hai hingke जों sida जों bhabishyoto sraini thinang hamnai jai इंराजी kok no जों important rodai hnoi jotonu english medium khainai hnoi जों decision na laika teibo kabangma tongo obosini press meeting nai chaita jorao nerok jotonu media house rona koyu o jaga khai chini spokesperson tongo AM nampram ganang Onimes de Burma boni thani teibu kaham ke nerok saimanai